Grupa Kišobran zapravo je bila deo velike i moćne organizacije koju finansira jedna od najuticajnijih svetskih sila. Jedan od njihovih ciljeva bio je hapšenje ili ubijanje srpskih komandanata iz ratova 90-ih. Suvišno je govoriti da su imali podršku sa najvišeg vrha srpskih vlasti nakon 2000. godine. Kako god, te veze su raskrinkane. Verovatno još uvek nisi stigao da se informišeš. Ministarka Beničanin prekjuče je doživela tešku saobraćajnu nezgodu. Lekari se bore za njen život. To je, naravno, medijska varka, kako bi se priča prolongirala još neko vreme i eliminisali svi saradnici grupe. Ministarka je istog dana umrla u svom autu. Dužan sam još da ti kažem da je onaj Mustafi sa svojom porodicom bio deo te grupe i verovatno planiran za budućeg političkog lidera regiona Južne Srbije, koju su želeli da pripoje Kosovu ili eventualno ustupe Bugarskoj. Njegova lična osveta navela ga je da postane zaslepljen lovom na Bogdanovića, srpskog komandanta koji je naredio streljanje njegovog oca maja 1999. godine. Ljubomir Bogdanović, oficir Jugoslovenske vojske i komandant jedinice koja je organizovala i okončala operaciju Tipik, to jest lociranje i eliminaciju terorističke jedinice UČK, jedinice koja je ubijala srpske civile na Kosovu, naredio je streljanje zarobljenih terorista. Streljanje je obavljeno poslepodne 7. maja, kao odmazda zbog NATO bombardovanja centra Niša i ubijanja civila ranije tog dana. Između ostalih, streljanje je i vođa terorista, Ramiz Mustafi. Njegova deca, žena i sin njegovog šuraka Idriza Sasija bili su pošteđeni. Zastao je prateći Lazarevu reakciju, koji je mimikom pokazivao da mu se stvari razjašnjavaju. Ljubomir Bogdanović je narednog dana razrešen dužnosti. Oduzeti su mu čin i komanda, a njegova jedinica je raspuštena. Zahvaljujući svojim vezama u Vojnoj obaveštajnoj agenciji, uspeo je tajno da napusti Kosovo, promeni identitet i odputuje u Meksiko. Raširenih očiju i poluotvorenih usta, profesor je nemo zurio u čoveka koji je sedeo naspram njega nonšalantno ispijajući šljivovicu. Izgledao je kao da govori o nekoj drugoj osobi, a zapravo je govorio o sebi. Profesorovo lice ostalo je ukočeno i bez reči, pa je major odlučio da nastavi. Upravo tako, profesore. Ja sam major Ljubomir Bogdanović ili major Grebostrek, kako su me tada oslovljavali, rekao je ponosno se osmehnuši, ističući tako osjećaj neobjašnjivog olakšanja. Ne razumem, zbog čega ste se vratili? U neverici je pitao Lazar zamuckujući. Zbog čega? Ležerno je ponovio major. Za inat, dragi moj, za inat. Kome za inat? Zar ne shvatate da ste umesto mirne starosti mogli da završite kao onaj Leverkin? Začuđeno, ali iskreno je upitao profesor. Za inat nepravdi i svim onim zlotvorima koji su mislili da su me pobedili. Sudbina mi je ipak pružila priliku da završim ono što je trebalo još 99. A inat, kao što vidiš, kod nas Srba ne umire nikad. Nasmejao se Ljubomir krajičkom usana, ali je već narednog trenutka nastavio ozbiljnim tonom, uskladivši tako i izraz svog lica. Ova njegova osobina koja je ranije smetala profesoru, sada mu je postala očekivana i na neobičan način simpatična. Uostalom, nakon svakog sledećeg susreta sa svojim šefom, divio mu se sve više. Nikada se ja neću odreći onoga zbog čega su moji dedovi patili i stradali. Još nije kraj na Kosovu, Lazare, zapamti to. Na sreću, stvari su se u Srbiji malo promenile prethodnih godina. Nove vlasti se pravednije odnose prema ljudima koji su prolivali krv za srpski narod. Zapravo,
Vratio sam se na insistiranje čoveka koji mi je pomogao da odem. Imao si prilike da ga upoznaš. To je general Simon Petronijević, rekao je major Grebostrek nasmejavši se, zadovoljan zbog svih varki koje su uspele.